This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Haga sibalai ka dorbar liur jong ka yin dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council haga akun ritarik ujiliu hajar apusan hadien bau ba strong pelak harjana shong kunor ula batha yagit khot ki bala ai kerteng bani shiminta haga bani tai ya ka mangtingka hajar apusan akun riu palawan ra men haka apusau tarik ujiliu hajar apusan la yengkan san uba sinchar ku parroy lingdo thaba MDC ka UDP na nong spung soyong ban bu jingkeli baka don ne em kalat yaki weipat ki ba klempat ai kerteng ban yo ya halor kani usong konor ula ong ba ula dep betha haka yeng men haka apsau tarik ujiliu arajar arpusan baki dekhot ki bakwa bani shiminta bakin pha iki kirteng jongki Henry uyo pediang tang sanwen nang ni uba Pius Marwen ula ong baka don ne em ka an ka bakhang yaki dekhot ban nomsha ya shiminta haka banyatai ya ka mangtingka ya ka ba usong konor ula ai da ka ju ka jubab ba om shamla yo pediang kirteng deki wepat na lor ki sanwen Uba Tita Starwell Khan MDC na soora bat no yalam kaliang persya ula ong ba usong konor uday banyat kat kum ki kendon om ban kun yaki. Na kajeng bam ailat usong konor ki MDC kaliang persya kila sangap no bat usong konor ula khot yakit khot bala ai kerteng bakin yatai. Kuman cukudo bah kapor ba uba strong pela ula betha yakit khot bakin pha yaki kerteng ban yo yatai kata men haka apsau tarik ujiliu arajar pesan ki MDC na kaliang persya Kim Shemla Don Shu haka yeng namar kila pet jendat naka yeng hadian bagi persya ya kajeng pendrung ya ka supplementary expenditure arajar arpusau arpusan haka mangtingka arajar arpusan arpun rio. General discussion of the Khasi Hills Autonomous District Council budget estimate for the year 2025-2026. The yakin member kiba isim benta hakanika general discussion and I for 10 minit maru arway. Dengan khat kat kumka list of the members kiba ai kateng kiba for attention. Order under 123B. Katotangi members belajar nila pada slip seki men participate in the general budget. Agasi kebenkong malada ong malada pembenah ke house bakino pino kinokwa banesim bentang haka general discussion badru haka court motion kin submit hapo sawji kata kadi kapanglai haka tugas ni dengan lapan question kata kadi kapor penam lapan pentelai kata ro Suang ni ba ka practice mo kamne tang ni po council ni po state ru masih yang bang sih people like in general tang na kerteng dulu general discussion baru ikwa participate atau long aku practice for state ni orang ni po for the council ni kwa kan I slip sengal sutu kata na takadau hatu sengi ngal ong submit ya ki kerteng apo sawji ki bakwa apa ni simbenta ya ka general discussion but ya ka court motion ki submit ya ka kerteng apo asau beji tinggal ala yang kita pernah melakukan pengkelai kata lada kapun kelak lalu piet yang niru Mr. Shaman daga rule ayu bagi syak dan participate haka budget discussion na kemau perlu rules haka kedua sini ngalau haka house TKA ke bangla place haka house ngalapan benar haka house kata kalau Allah on record kemudian habennya kita ke rules ingin berrules kemudian bagi ke participate ke kembali terpau away member bahwa ni ada budget discussion yes sudah alat baru ki member ni ada di rules ke budget di rules ke orang haben ya ke rules ni ada di rules nata katau nga akum di rules ngal alat ayo kemudian bahas awit nata ketit kemudian dilakut ke kita nomor 8 berah tu si haka absal trik Nah, suka ban refer ya ke rule 115. Ke rule 115 ke Ong Shine. The district council shall be at liberty to discuss the budget as a whole or any question of principle involved therein, but the budget shall not be submitted to the board of the district council. Kani kalau ay ke liberty sabda dan bro. Yang ini ki member jong ka council. About district council kabut baru ni ki member gudan ni gidan ni kahok bangin discuss. Ka kamtho akan ni karul bangin hak ban submit hak sini yang ki kerteng hak sini ke present ni ka bat der kamtho kata.
Hoi ha ka bedai berkipat masyan ni sutu. Bangi dan kam ni katai kapur ka bapin ai banku por bangi summit ya kipat masyan. Nrei ha ka bedai ban participate ka praktis apa assembly balong wat ha ka ski ka baladon ka general discussion ki member ki ai katai speaker banation bentar general discussion. Tega balengok balong balai lah hang ini balabu dah kapur. Hoi ban alot ya katai ya ka limit ketika discussion joki kata ketika praktis kepala lek hagi lo hagi por di pemensua dengan oknum itu ke we have a kat rules, we have an abide by the AD rules. We cannot go by convention, we have to go by regulation. We have to Chairman sir, point of order. Chairman sir, court menolak point of order. The rule 42 kalau terensai, the chairman shall decide all points of order which may arise, and his decision shall be final. Kalau kami nilai kata bila ai ke ruling, lagi kami member kita ni kah hok ban penpau, dela dah kimsya kata kamu bangi ngimyo bentar bentar kesini on record kasin ke benikong batu khat trong kalian persya kalian yate kimyo bentar banyak discuss ya kini kebajet betul. Ngalai lah dia kata. Klaim oleh ya klaim no siliang sunsunuro ngalabu hak ar sautrik ya kababin somet bat kata ketika praktis ya kabagi lale boros kata ko discussion nata kadaw ngala mention atau si bahwa ketika si sau buji pin ya ki ketekan question kita kiwi gilale ngatai kiwi tinggali to kita ngailah tu pada bentar haba kimdan ki kerteng kumno ngan ailan kau berkeli hadukan umur ki kerta di balak summit kidan hadusan Haba ai juba uba sei borlang warba executive member bari pet ya katanat finance ula ai kuble ya ke executive committee barok kawai bat ong baka dei ka sien ka baningkong baka ni ka mang tingka ka pen i baka mang pen mi pisa ka tam ya ka mang penlun kumbala penpau dai wei lagi membar beran burang kecungi kum kecing ai jimut kecungi ban penon kamha ya ki aset chung council yo bakani kecing bom lak kecungi ban penon kamha kan kelalong ke liabilities na ka bentak council om tang ya kani ki isi kecungi menta Henry wat hakipor ki batang wangru dai na kani kadaw ba na kalian ni chong ke isi apa pen kre ya kali ka budget ngila da pay mi lu ba nginyele kan bala ban tengkai ha ka ba kanam don than kata ke jing pen bisa kumban syukudau ha ki bun ki snem ki bala le ki bun ki advisory committee ki ba lathung na ka benta kicing temu ke repair bara bathong ye kini advisory committee ka don ru ka jinglot ha ka ba na kalian jong ka ying hi brokawai dan hapan ber ya kani ka jinglot ka jingsa dele kani ka dang bana ru pasdang ngila penduna ru ya ka jingdon ki em khnang banla bantengkai ka bala na ka benta kayo kot jong council ngila pendunaru ya beda berkini ke advisory committee pada baong ya kata ngamut banong ba kai ke balik isi ke barim min syukundat back Henry ya kan nu kalunti ke badai ke bagi isi ke barim nu kalane ngen yai budien ya kata kumban penpau harga beda berkini ke online payment ke bagi sedang nak bentak professional tax ngibut dien bat ngin nang yai budien ban pen baha namar ngi bakani kali kalenti ka balwan ra ru ya kata kajing i syai kedar ya kajing lom na ka benda council om man syusim ya kata kredit na ka benda jingi ki isi lengi ngoro ban ai ya kata kajing ro ya kajing sedang jong kali kam matre kam jong isi ka barin hanrei kam mut pagu balada kadon kalawano ka polisi ha ka bedai bat kabaki isi balim kelawan ra bangin syusyong klem da penbaik ya kita nama nadu kasim ke penengkong ke bangiwan ban sim smai yang ini ngilak keren yang ini bakal kajian ke badan buram kajian ke bakentang bat
ka kamram ka chungi iwai ki badon hakani ka yeng ru kadai ban penne yak ta ka jinglong kamla ban long ban ong ba hakasngi ka bang isim smai ngin sim yak ta ka benta ban ong makani ka di yeng ka kentang haka ban le pa di kam ki bana ka benta council kanang lang man kram balai ong yak ta ka pangilap haka ba yadai bakani ka bentang ba kumba ka yeng hi bro kawai kumba ka council kam dei ka biang hadu kata ya ka jinglum ko changkai ki revenue ngasno banong badai na kata kadaw kadon kam ban tengkai kumbala ai jingwat bada ka juko pot dei na kali kadaw balaba kali ki jingko ki ba mi du ha por ki bala lek ngasno ba kali ka kamram ka chungi bangin penbek ha ka bi dei bat kali ka budget ka chungi bara ki isi ka chungi bro kawai namar ya gano kacing baklang kabalale lengbau adam ikon iksiu jong adam kimla banyak lang hagaju penanti hapani penbe wala galong ka berjuat wala galong ka bae nani syakmat hapani ya nanti ho ya hapani kata kacing penbe kacing persyang jong iksi ban penbe lesi kindon kacing kata lesi kindon kacing snau kibalai hujat kibalai busket henry ngasno banong teng ngimla lai habak tik na basme don ikap ibahap banyak ke lada amla ban ke hap banyak ki na kali daw masong barong ba hagabidai berkani ka jing persang ka jungi isi kai ka bangirai banwanra ya recruitment committee kalong bantakkel ya kai ka bangilap ya kai ka bangilay yoi ya ka bawat ki member baro atrai yoi ya ka CEG report ka bamik na ka por siya ka por irregularities appointment of staff. Tad ngasno barong bagai cingya kicungi siya kani garanti bandom ya kani ke committee na kabanta ban penbet ikir kom thungkam mangne kan yarap na kabanta banwanra ya kata kajing syai nani syakmat hage bidai ke cing trikam jong kani ke council. Dengan ngitskem om banyak hai siya kata ke menor nrai nani syakmat ngin persyang leng bakani ke recruitment committee banwanra ya kata kalanti kababai kabasyai bana ka juga por khamtam apa yang kini kijing ki ba ka council ki kendu kat siapa phai kat siapa persyang na kaleng cukup council banwara ikilat kuno ban bahai ya ka revenue collection ke cungka ni ibun kijing son dai na kini kadang ba ka council kan hapan examine thik pathik ha kun kom ki wedai bat kijing penut pisan dingingit skam baling ba kini kijing ai cingmot kiba nakaleng cuki para membaru kikren haga bidai bat ke building by law haga bidai bat kiwai du kibenta ngasngau banong banakaleng ga jungi kum ki isi ngin ya chakmat kani dari kasim ke balengkong nasi kumbalai penpau ki membar ka bompat cucia menu Henry kachia kani kejingelam cuki isi ngasngau banong lada ka kelenti kasya lada ka kam kadawa kani kala balong tang a tip of iceberg ya kabak isi nang ni syakmat kan hap banyak ban shimi tag sencam na kan taban penbek penha kat pala hage jingi trekam jong council habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f haga jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya